Бахчысарай районындaki Черкес-Кермен койы сүргінліктен evvel мұна бойлейді, мұнда яшайыш қайнайды. Шымды есе мұнда бір шүй yok. Қырым татарлар сүргін етілген сон бұл ерлер бошады. Ве кой тек eski фотоларда ве мұнда doğan insanlarının hatırasында қалды. Onun тарихыны жануандырмақ үшін, хатырлауларыны яшатмақ үшін Черкес-Керменлілер мұнда көдішлер көрішулеріне топланалар. Несколько лет встречи односельчан в Черкес-Кермен по разным причинам не проводились. С 2000-х годов территория села находится в частной собственности. И чтобы собираться здесь, выходцам из Черкес-Кермена приходится брать разрешение у новых владельцев. В этом году на Койдышлер-Курушево, несмотря на прохладную пасмурную погоду, собралось очень много людей. Встречи начали с молитвы в память об ушедших уроженцах села. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ясин. Валь-Куранил-Хаким. Асылда ұнут етмедік о қадар жематымыз топлашажақ деп, жоқтан бір 5-6 жылдан берлі біз топлашмадық. Мен артына қыз көресіңіз қаршысына іште, о қадарлық іште, мұна қар бабам евлері, емжемелерін евлері іште, оның қаршысына еді екен. Бұл койыны 73 сенесіне yok еттілер. Енді Совет үкіметінің вақытыне. 180 аз бар еді, ана іште бір 1000 адам, 1500 адам қадар іште яшайды. Бақ-башылық огород мәселесі бүтін еді койын четіне іште. Бақшылар пек зеңгін еді, алма, армыт, бері армытлары, бабам рахмет Олжанов вақыт айтайды. Мұна тепіс, балабан тепіс кібік алмалар, армытлар үле олай екенер вақыт мұнда. Бір теректен бір чықтонна мейва жия екенер вақытлерде. У села древняя история. Первые обитатели появились в этих местах еще до нашей эры. До ссылки село населяли исключительно крымские татары. В те времена это был настоящий райский уголок. После выселения 1944 года сюда завезли новоселов. Черкес-Кермен переименовали в Крепкое. Но долго оно не просуществовало. В конце 80-х крымские татары хотели возродить родное село, но не получили разрешения. Сами выходцы из села называют его по-своему – Черкес-Керман. Koy en eski koylardan Черкес-Кермен koyu. Babam, anam doğan yerleri. O için bizler dedik gene de 88'de başlagan edik biz o işini. Her yıl keleydik. Bu yıl dedik yapayık, şimdi bu yıldan sonra başla kısmet olsa her yıl toplaşmaya isteyik. Черкес-Кермен adamları pek дружный, yaxşı adamlar. Вообще bizim Крым халк татарлары Оля Дюнгада йоктор. Стариков, которые родились здесь, осталось совсем немного. Их воспоминания особо ценны, хотя зачастую трагичны. Мен мында doğdum, 41 senesi mında doğanım. 3 yaşında olganda 44 senesi koçirdiler işte. Babam Truda armiyadaydı. Anam, men, karbabam, babam, anası, babası. 44 senesi doğan daha kardeşçiyim mında. Hepsi yolda, bittam, karbabam, kardeşçiğim hepsi yolda ölgenler. Babam her vakit aytaydı. Nuşte mında yaşaganlarını evleri, двухэтажный evçikler var eken. Biz 69 senesi kelgen edik. Rahmet olsun canına men akayım kardeşi getirgen edi bizim. Evчиклер бар еді бірегданы. Любовь к родному селу уроженцы Черкес-Кермен передали своим детям и внукам, которые продолжают традицию встреч односельчан. Мені анам Черкес-Керменлі, бабам отар көйлі. Олар 5 бала еді, или 6 бала еді. Олар 6 бала еді. 6 бала. Бен büyük сойы фронтқа кітті. Абдрешет. Еле де қайтып келмеді. Анам айтқанына көре, олар яшылығында da akayga barmağında tutun cihayediler. Babam Черкес-Керменлі. Cenk vaxtını Hüseyin eniştem ve babam beraber bu köylerde partizanlık etken ediler. Babam raniniye olgan edi cenk vaxtını. Rahmetli Hüseyin eniştem onu korçalan edi. Ular korçalan ediler. Öyle işte bu yerler için ular can yürekin bere ediler. Bu bizim vatan. Benim rahmetli babam Черкес-Кермен'de mında doğdu. Ben onun birinci oğlum abi ağanı. Rahmetli babam 26 senesi doğdu. Ular Kornuta'da 6 adam ediler.
Bunda evler iki taraflıydı. Bu ortada yoktuydu. Bu tarafta evleriydi, bu tarafta evler. Seviye где-то bir orta mahallede bundaydı. Su olan yerdeyiz, çok rahat. Bugün geldik ben, kardeşlerim, 5 aga kardeşimiz, hepsi geldiler. Onun хозяйкалары, апайлары, torunları. На долгожданной встрече выходцы из Черкесск-Кермен много общались и смеялись, делились воспоминаниями и любимыми историями о родном селе. Бұл сол тарафтан кіргенде бұрын қая екен ады. Шынды енді месал кеу бала нышан етмекеле қыз балан көйге екен, оле шақажы екендер. Уақытте ат арабасынан келелер. Ат арабасынан келіп, азбарға кіріп нышан япқан жақ, балалар топлаша, атын бүтін дағыталар, арабасын шығаралар қаян топесіне, анда жиялар. Сон енді мұсафірлер шыға жоқтар араба, бақсалар қаян топесіне іште, ауле шақайты екендер біздің көйімізде. Для гостей встречи односельчан по традиции приготовили ароматный плов и другие угощения. Пригласили музыкантов из группы «Калабалык». А настоящим сюрпризом стала песня «Черкесск-Кермен», специально написанная для выходцев из села известной певицей и композитором Зоре Кадыевой. Черкесск